Ebusiafo insembi jetine ewo ya manga ne mo hanom se edi fa ya nkasa ya papa ya de nyina ejako ho a papa bi a watwe ne ti kase ya de ejako ne ba nimpon na insemi ba bonten so ye hu se ejako aba bonten aba beka bibi dia fa papa yin nsem ya o kan se ye nokre ana se enye nokre na annam so ama twetwe Ghana fo dodo na adwen de aba papa yi so because won papa ya o se ejako ye papa etama nkrofo bi ka se ya dia papa yi ni nsem o kan enye nokre eti annam so ma GH page na me adom omonsa kan oboy siki ya ye nim se ya oboy siki de wache wo movie industry mu papa ti kwan bia so no ono so ne padi pa chese ejako ye na danfo pa one ne kona kanana ebom enti no ye friend no ema ye toto na no de fasanse nsem yimbi na abra oboy siki kopie mu GH page no sei eno kire ni nsem ansa na ye bekọ oboy siki ni nsem ye o kire mu kai say social media handles ni nyina no ube follow ye Facebook na wa like ye page no so de account a Facebook bo homode ansa ube subscribe to our YouTube channel do mebi wo ho so se ne be ya bibia ra ye de beto no una ye kane ya unsa ebeka yenko hwe video no embra Agya papa de ebra na minim no krofrum ache krofrum no tanker driver and de me kai se na o krofrum bet o mu free hon mo ma ehunu bi o di nkomo na wo die no me hon na ezisi so bet baby o wono na akoyese om se wo die Agya Koo esewa na wo se agya bibisa ena di ni trimu dem sa semoi se ne ba no free se unim pa se we oya oba o hiti ya be 5 years no se de tie bia no nka bako hwe no kwam yuji de di se no ba na wo de watena ho mfie more than 20 years entimi ama wantimi ama animu afena waba be gina wo se wo yayi watena wa ma wasie ni papa nya do we fi papa no twetwa ben no odi ni pakro kokot ena ma no so ni mentunufo so ma because wa wo ma dia tu manfo o hwe o mana ka ma ne be ho eno de ye de nyinsa hye wo mranti bremu a wa anya wo ye jimifo baje waje awie no wo dwane eti se no papa na sema wo kan na danse die bi ani ho wa ye kanipi wo sieti a tete no so ye we sin ordinary no ho so tiase ena Agya so onya obi asebe nkorabrem ni ya hu no ye hu na ya sasia tune so tiase before bagidin no na ye nim no a wo kumasia young guy I would did this in o na nye sini concert no the concert achi ohunu si e bo concert oba ho to onye mysterious person bi na fi ba bia be pia na promoter be free wi amoase na omo me ne omo enana e move nti sa time no na promoter no Agya timi ba na nchai ye friend Kwame Wedu so otimi ba na nchai se kura sa promoter no wo Italy ti Agya kura akoto no honum okobia okoto no okoto no Italy ho enti Agya nye obi ana wayira na Agya fritum falls ahen no dabi me de man say Agya ye wiamoase ni agona wiamoase eni beto antena ho ayese aha no watena ne nkura abrim school sem ne ade nyina so enti enya ade a sanse mo okay what the mejitum because krofrum me fan say me no krofrum next year na manya 50 years krofrum wow hey ana ntino so okase na o tamano okro that means no wouldn't because that time no say kitwa because Agya 51 52 or baby Agya enyini sa okay what I say it who no measure 50 we say 49 years ni metina tafu na metina ho mban say
be 57 years tafu na from the matter 50 kwezi 2024 na 50 years so I will grow from woman no dia Unko Ubia mini dia grow ya madam for boys that switch na na so no and that's what you get so just serious say me na mfo mi enu bi o mo ya nuafo o mo na mesubi night club ni o mo dia okay o mo na o mo dwana ko se abruchira ewu na pa o mo ti o mo fitin se abruchira you o mo so just o mo dia o mo fo mo adi Omo hard oh because one ma wa ni na ko enti eja nye ni pa bia on ta asem no ba so me frɛ eja na me busa no say Kofi na dia story na ye titi to utie said wo kano no kre bia ni eja do we fi papa no wo se papa no so start yes come de no wo si nya no no obeti o de sa kwai no na eba obeti na emu said o si a wo ya me ba no elo de won so come do they are fine but obeka so papa no ndi it was see obia obeyi nanim I say wo ye interview no atwetwe aben no odi ni pakro ko court because he say no me ma me ni ho papa ni wa fe na betwuti what you say it was see what dey nya dia wo begu no ho ama obia be sen ayi wa bra wa nyina wie so tiase nya breni won sa fe no se ma be o ma me say so wasade ne hu wura politics yes so tiase nya fe na obedilate ni ma bi wokwem nti ama o nyade obetwama mine and man so ni mentunufo so ma because wa wo madia tu manfo o hwe wo man ka man be hwe eno de nya fe na be su kom abegu wo hwe wo manu a nka wo manu ebe hwe wo nti se wunyini na unya yes se de ne a wo bo obre ya sikaba se wo bo obre yi nko dia ebibi beba se wuntimi nko adwuma kra no a adwuma fo do di bibi be fa fia brɛ papa ko adwuma no ye di we ko bank dia kan ye di brɛwni so tete wo no bajeje bia se na otwe bia momra mi se ne mfani di because uti fie sa no a sika keto bia utimi di because wo nko ba bia on froka wo yare na wo fie bi onipa bia onyanyina wo kada mu a your friend wo yare etu bia ho ba bia anya wo ye but say wo pia konkora eyedi so ta say nuna ye nkrofo no bebere amo mo bra yie ama eduru ha na sika sresre abamu no abamu na wafafo no afresha raza na me boys na free we o sisi sane mani nyina no plans ni ma bi on fa to akwa mu yie ene de ba ene masane ma we nyina ye de eba so ta se nti wo ba ana wo ma hwe wo ma no obe nkura ni bi sutiri mo odin odin fa one de obe ya ma no etima nkasa na edin hwe ni jimi gina ne maame so what I say because the woman man say wo wa hwe wo maame o papa de o corner the bibi brand kra bibi different be spray ene de ni twi as a paste no but sadia no a your money ye no a big mistake because mistake na me kind of say wo maame no mu kra papa de ne hwe no. That means o hwe wo hwe maame no because wa nhwe wa ko beda hwe wo maame nya bi nye dai because ya kan mamu ha ne de se wo nya ware oba yesi wo nya de on famre fie onya kale on fama wo ti bibia ye wo na wo boka no nti ade nti na wo papa hwe bibia na wo be yu maame se ono na mahwe no me papa de me hwe no wa kofia kwakia no na wayi pa obusia ni ma no ne ma me to no wayi 2 million she papa ni sem o ma nya me kwan kwa no 100 to 1000 she ma me ni sem oba na sa 2 na na papa ono bo so asaba o gini de ono beche
na wasade ode man no sa ode ahye no enti eyamfom so a ya na tambia no ye na agade ya sese ya ba no so ho ese agya no ho free sansense media mu sese eni kwa so kasa nso so eso twi no ho free media mu sese mo nko so obi aso mo mfo obi ankokod papa na ye didi no hu se ya ma forward obitwa so wasa ko back na ne ma hwe no wo 80 years kura o ma beti ma hwe obi anya 60 na dwuma nko ne ma ne hwe no so ti ase enti se wo se de otiti we papa ni hoten de se ne hu na aboso ko efom wo hwe video na me kan no hoden na me se de hoden ankasa utie ni kasa ne hoden bibia ho on se ye ni aya ye nwurawura mu no on se na why kese no sisi anu we nu so mu ntam hwe o se wura mu o no o winu ane fono eno ni papa no bet bu se o di akurase edian ba ni den ahodi wo mu no ye ha di restaurant no o mu di kwen spices so inti se obi ti se ya obeti menya be 10-15 years asaka ni age ho so inti jan twe no ho because enche na ejakura ni no ebebo we say and then enfie ba be pe enye ni fie ni ayi no na hoden ebebe because eja by 15 years time eja be emre say wo nyine ena ye nuane na ye di 15 years time na eja emre enya dia ene emrantie no mu nyina hoden ye de ewo bi because aduane ayi de mu die no ye banche nye ye bibia ye dua bia omo de niam na gugugu so e ma ye ni ade enti boys for me musa question we who say e paper for the bi so no bi ono ma omo nhwe ba na wo kan se because we bet kan na wo ka se ma me for the bi so timi de nkra ni dwane e dey let had this problem no e taiba papa won hwe ba do video ye kokofhwe ye hu mesi oboy siki esi training nsem no na se na oboy siki e training nsem no tumi se e fa baby no nkrofo dodo na so mo ni oboy siki e ya adwen e bi mo so se omo ni oboy siki e nya adwen de biara da den ni wadwen trefo adwen tre e to comment section ho se na be ya metumi akenkan e de amao abreni abranu enyina Mr Jacob baby awo bia jiwutu papa so baby awo bia nyame hwra no nya okese wa wakoma pa wo edima enipa wo hia mo abonti abomi samran ne frem ahema echa